mina ngangaxoxa lenye ingane babushabangu yathi ikhonza ngapha eFosloras nomfundisi uKhumalo bayamazi osikhonza naye uthi yathi lengane seyagana futhi yathi kwakwabizwa interview university kwafuneka ingane angazi ukuthi kwakumsebenzi wokufundisa abanye enzani njani wabizelwa lo msebenzi yes uthi ngaya interview ngithwele iduku ngoke nje ingubo yami ngithi lengane ijwayele ugqoka kanjalo esikoleni uthi ngithwalele nje iduku lami uthi zahlala ingane la kwiqueue uthi uvalo longishayayo ukuthi ngestandard esiphansi sami ngeke ngithathwe la lezi ingane ahleli nazo ziyangena zibuzwa imibuzo uthi yabuza kuthiweni lapha nethi hey nangizozwa khona uthi ngangena uthi lengane ngathi mangingena nje baqala laba bepanel bathi waziwathwala kahle yo bakithi ubani lokuthwalisa iduku wathi ngiyayithwala sibathi sisi wazi wamuhle awusukume nengubo yakho muhle uthi instead uthi ngibuza imibuzo ngangconywa ngalendlela engigqoke ngayo yeah uthi ngathi imibuzo kodwa hayi sisi siyokubiza ke emva kwalokho makuthi ubize uthi akukho engibuza yini bathi hayi khululeka hamba siqedile bengambuza ngambuzo hey bakithi Welcome once again kwikota to media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yekota to media ngiyabonga nje ukuthi uphinde uchoose le channel ungabusanda ke nje vele uhlale ngoba esikuphethe namhlanje izindaba ezimnandi lana nje indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu kuphela siphakamisa igama elithi Jesu ngibonge nje kubo bonke abasubscriber mangabe yafika siyakwamukela qhubeka kuhlale nawe wamukelekile ukuthi ucommente ulike ushare sibonge nje kubo bonke angedwa ke ubuyile umfundisi ukhona ubabuntanda I'm very happy ngiyazi ukuthi futhi sizozwa amazwi aphilayo kuyosizakala abantu abaningi but ake sikubingelele nje babuntanda siyabonga ukuthi uphinde uthathe isikhathi sakho uze uzofika la amen ngibingelela kakhulu egameni lika Jesu abazalwane bonke emakhaya ngokuhlukahlukana kwabo nakuwe ke mfowethu amen nice siyabonga kakhulu isikhathi sakho babuntanda abantu abaningi baye bajabule ngiyabonga nje ukuthi lokhu qhamuka baye basho bathi please avele khona so mangizwa nje uthi ngiyeza lapho ngiyangijabule ngithi hayi siyabonga muhle uJesu yebo hayi ngaphandle kokumosha isikhathi singene kwi-message yanamhlanje ngiyazi wena okhona kusho ukuthi khona uNkulunkulu akubeke enhlizweni yakho angivele nje ngidedele kuwena yonke amen ngiyabonga kakhulu babushabangu umuntu umsujesa ngiqale nje ngokubonga uNkulunkulu ngomuso ongaka senzele wona kuze kube lesi sikhathi angishongo babushabangu ngokudlule bengisemthatha uNkulunkulu wasenzela umusa ekhaya lami besidinga imoto kakhulu simcela uNkulunkulu ukuthi akasiphe imoto so ke kunomndeni lapha eEastern Cape wakagazu wasiphe imoto eJetta hayi we so ke iye yasala nxa kulikhona imoto efanele bayishift eqala la ekhaya bayithengise bese ke bayothenga le moto abayifuna thina siyolanda lena ke so siphiwe imoto eJetta sithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu sisazabalazela ukuthi funeka ithengwe kodwa uNkulunkulu wasihambela phambili ke ukuthi nansi imoto siyambonga nje uNkulunkulu siyamdumisa okokuqala yebo sibonga siyabonga wesibili siyabonga uNkulunkulu la esisuse khona esithatha from 0 to another level seke wandromini uNkulunkulu sesithuthile wasinikeza ikhaya ngathi lingcono wangaqeda ngokusinikeza ikhaya kuphela wasibhansela ngempahla lavane lagcwala ngenyanga eyodwa kusukela sitting room yekitchen emakamereni usaqhubeka nalento ayishilo uNkulunkulu uyayenza so ke nje sithanda ukumbonga nangalokho siyamdumisa kakhulu ngithi angikusho singakufihli imangaliso ukuthi uJesu wenzani so sijabulile kakhulu amen asamdumisa uJesu uyinkosi sabonga mfundisi izinhle indaba yebo kumele siyishare zonke siyishare kusikhuthaza nomuntu obukelayo mhlambe nje khona uNkulunkulu ukuthintile lapha ekhaya uyasho ukuthi kodwa lento iyaphila na nangokuba ubuntanda uyakutshela ukuthi iyaphila sibonga uNkulunkulu nangomama uMatekwane
uNkulunkulu simbongile kakhulu. Baningi abantwana kaNkulunkulu engingasho ukuthi mina ngisizakele kakhulu ngabo. Mama Matekwane uNkulunkulu umsebenzisile especially njengomama oseduze nathi la eGauteng. Abantwana bakaNkulunkulu abahambe nabantwana bakaNkulunkulu abebesetshenziswa uNkulunkulu phambili ngiyabathanda ngoba ngisuke ngiyobuza indlela kubona, ngiyobuza izinto zikaNkulunkulu. Nalo madu recorder naye uMam Rose abanye abantu abaletha umbono kaNkulunkulu. Khona nenye insizwa kwaba nayo eyayifakaza la ukuthi iboneni uNkulunkulu eyisezulwini, ibona izinto sesogweni uNkulunkulu ehamba nayo. Angilalele ngizwa ngomoya kaNkulunkulu ukuthi lento iyaphila, uNkulunkulu uyenzile. Brother Thembelani. Siyabalandela nje kakhulu abantwana bakaNkulunkulu nangabafowethu babukhumalo babukhanyile. Eziningi izinto esifunda singabantwana bakaNkulunkulu. Nedike umuntu into engifundile babushabangu i-level yokuhamba komuntu inezimpi zakhona, inenjabulo yakhona, inama benefit nako konke. Uma uthuthukela kwenye level futhi ngokunjalo uthola okunye futhi. So ngo December 9 to 15 sine conference lapha eRandfontein. Simema kuyo wonke abazalwane abafisa ukuba kanye nathi bazohlanganyela kuyobe kuyinkonzo yokuzila ukudla yethu yokugcina unyaka. Sibonga uNkulunkulu siyobe sesinqamuka ke ngomgqibelo ebusuku bese siyadla. Kodwa nje abayimisela ukuzothandaza siyabamema bazoba nathi kusukela ngomsombuluko sobe sifaka itende kuyalalwa khona kuyathandazwa. Kunentaba ke emva kwakwethu emva kwala ngihlala khona esiphuma siyothandaza kuyekuseni. Sambe siyothandaza wonke umuntu azothandaza. So ke abakhululekile leso sikhathi noma ufika ngomsombuluko noma usijoyina ngolesine noma usijoyina ngolesihlanu noma ngomgqibelo kukuwena uthi amandla akhe akuphi. Kodwa ngesonto sibe sesingena enkonzweni esidlo sibe sesidla nje nokudla siyodla ngomgqibelo ebusuku. Kodwa nje kuyiviki lokuthandaza sibonga uNkulunkulu ukuthi ebudeni nje bonyaka uNkulunkulu usenzele umusa wasigcina waba nathi entweni zonke. Siyabonga nesimemo. Yebo ayicha. Kuhle. Uhambo oluhle lolu noNkulunkulu. Akusetshenzwe bazalwane. Amen. Cela singene odabeni ke lethu namhlanje. Namhlanje babushabangu nginezinto engicela ukuzoyikhuza kubazalwane. Njengomuntu oshumayelayo anginaso isikhathi eside ensimini kodwa sengi-experience izinto eziningi ezingamaphutha ezenzeke emzimbeni kaJesu. La emzimbeni kaJesu sekuze kwaphenduka kwangathi abefundisi bamakhosi noma bawabe abaphili noma bawodokotela noma babaphilisi. Kwaze kwaba khona abantu asebenamathela kubo bangabe besanamathela kuJesu. Ngiyathanda nje ukukhuza lokho ukuthi abazalwane kuhle kumfonela umuntu oshumayelayo nomuntu othandazela abantu omzalwane noma ingceke ukuthi abathandazele. Kodwa zikhona izinto ezingadinga ukuthandazelwa uyena. Eyidinga ukuthandazelwa umzalwane uqobo lwakhe ekhaya engenasidingo somfundisi. Ukhona izimpi zasekhaya ongathandazelwa umfundisi zingahambi. Ezingamdinga umfundisi eyidinga nje wena nokukholwa kwakho. Kahle kahle umuntu uma esemukela uJesu usuke ehlukene namabhadi, ehlukene nokhondololo zalo, ehlukene nenhlupheko, ehlukene nje na yonke into ngisho ukuzondwa. Lezi izinto ziyaphuma kumuntu uma emukela uJesu. Kodwa esitholile isambulo sevangeli. Angisho babushabanga ivangeli isambulo aliyona insindiso lento egcwele umhlaba wonke. Aliyona. Ivangeli isambulo kuyenzeka kushunyelwe ngombhobho kubantu aba100. Bonke bayiphakamisa izandla bathi bayinikela kuJesu kodwa uthola isambulo sizwe umuntu oyedwa. Iqiniso lelo. So ngenxa yokuthi abanye bengasithola ngesambulo bayahamba bathi basindisiwe kodwa babe nezinkinga ezingapheli. Kodwa lo thola isambulo sevangeli. Uyena ovamisa ukuhamba noJesu noma kunempi noma kumnandi. Ngoba isambulo ivangeli fanele lembulwe, malembuleke kahle lembula ukuphila ivangeli malifika emntwini. Alimjoyinisi isonto labantu abasindisiwe. So ke lento yokugula iqala lapho uma uhlola imibhalo usuyibona ukuthi kahle kahle ngiphilisiwe njoba ngithola uJesu. Kahle kahle ngiphumile emabhadini angisenawo amabhadi. Manje ngithi ngifisa silungise lento kubazalwane ukuthi cha bazalwane akuyo yonke into edinga ukuthandazela ukuthi uzoloku uyifonela nceke ngiyafona nguthola umsebenzi nceke ukuthi nekhaya siyahlupheka ngivuvukela inyawo kwenzeka lokho zikhona izinto ezidinga ukuthandazelwa
isisebenzi sikaNkuluNkulu kodwa zikhona izinto afanele nifundise anifaka uJesu uJesu ahlale la ekhaya adile nalezi zinto la ekhaya uJesu manje esikoleni ahambe nani adile nemimoya yabona nje angichaza uma umntwana ephuma esikoleni umntwana omzalwane uyakhulekelwa nomzalwane ofunda isikolo uyathandaza amadimoni akhona ezikoleni ngesikuphike lokho kodwa kufanele amadimoni abusa isikole angambali yena leyo nto ayifuni inceke ifuna yena ayikhulekele abe noJesu phakathi kwakhe nomoya ongcwele abaphila kuye uNkulunkulu ephila kuye ukuthi isiqu sasezulwini masiphila kuyena senza lemimoya ezungele ezingane singakwazi ukuza kuye kodwa mawujwayela ukubhadeka izandla uthandazela amadimoni ayasaba lama obeka izandla ayokulinda la nihlala khona nobabili nawo akuhlasela esikoleni akuhlasela ekhaya akuhlasela emsebenzini that's why mina ngithola amakholza abantu bathi ngiyanyanywa emsebenzini ngiyanyanywa womakhelwane abala kodwa ngumzalwane ngisinisiwe konakelephi yebo akonakele lutho into efanele umzalwane ayilungise ubudlelwane bakhe noJesu hayi nencegu hayi nesonto hayi nepresent worship noma no-keyboardist noma indlela athandaza ngayo kodwa ukuma ikona okuxosha lemimoya iqiniso lelo so once umuntu wama kahle noJesu lemimoya ayixoxela ukuthi kodukani manje eqinisweni la ebandleni likaJesu umuntu efike nedliso komunye akudinga liphalaza udinga nje sihlabelele nje mayengena phakathi kwethu sihlabelele lincibikale njenge-ice ice ifridge sicinyiwe ibona ilanga vane ncibilikala nedliso kumuntu ufanele benjalo athi mayefika ekhaya athi lento ibikhuphuka la esifubeni ngeke ngahlangana nalabantu yayeka lento ukukhuphuka la ngisayizwa manje ayidinga uze kube nomuntu obeka izandla omunye idlisa ufika phakathi kwethu aliphalaze ngoba umoya usuke ufuna abanye babone ukuthi abantu bayaphiliswa la ziningi izinto ezenziwa uJesu kodwa lezi zinto azenziwa incengu zenziwa uJesu ingakho abantu sibanika uJesu ukuthi thathani uJesu msana ukubamba incengu ngoba nabamba incengu uma ingasekho nizoba nenkinga so thina sithi anini kuJesu ukuze lezi zinto zizobaleka manje ke sinenkinga yokuthi nje wagcwele abaprofeti bamanzi bakhandwa yilento yokuthi abazalwane njalo bafuna umuntu othizo ozothandaza bona babaleke bese lemimoya idlala ngabo ke emakhaya ngeke ibayeka ngikusho lokho ngeke ibayeke nangolodwa usuku as long besathembele encekweni bengakathembeli kuJesu ngeke imoya ibayeke zikhona imangaliso uJesu ayibeke kubantu abathumile ngoba enzela ukuvela ngazo kodwa ibandla limile ngomathandazelana ibandla limi ngokuthandaza yebo asidlali lo mdlalo ukuthi usibani banomthandazi wonke abantu sebeshaya iQ uyazi kwami mangathi ukukhulunya iqiniso mina ngabe sengiqola abantu abaningi imali baboda bangifonela nje ethi ubaba mhlambe ngingaqala ngikhokhe malini ideposit ngimangala ukuthi ideposit anathi ngoba ngiye ngizobaba kuthiwa 4000 mhlambe ubaba ngamdepositela in 2000 zobe ngimfake lo munye kwale kona ukuthi ngiyathanda ukuhamba noNkulunkulu nginqandwe yilokho kodwa ngibona ukuthi kahle lento eyadala abantu abakhuthuza abantu imali aqalanga bona babakhuthuza yibona beza nalomqondo ngosuku uthola ukuthi mangithi ngiyababala abantu abangigagazisele ngemali bangikhandela u20000 ngibonga ukuthi namhlanje abe ngilala no20000 esandleni bonke bafuna ukuzothandazela bafuna ukufaka imali phambili ngikhuze ukuthi cha boba kunjalo ngichaza ukuthi lento akusiye yami yasezulwini nina kholwani uJesu musana ukufuna mina thathani uJesu uyena olungisa lezi zinto so ke ileyo nto babushaba ngibhekene nayo ukuthi ngiyacela kubantwana bakaNkulunkulu angikhuzeli mina ngikhuze emzimbeni kaJesu abazalwana baqikelele ukuyothandaza abaqikelele ukuzila ukudla ngitshela umngami lapha ekhaya naye mangixoxa ngithi mngami sengijabulile sihlala sobabili uze noJesu ngifike noJesu sidibana kuJesu angisiye kudokotela wakho angisiye kumthandazeli wakho siyathandaza sobabili nomshado ukuze ube khona udinga thina sobabili sithandaze leli ikhaya ukuze libe nokuthula idinga sithandaze labantwana ukuze babe right bakuleli ekhaya sidingeka sobabili akekho ozosala emuva akekho akaphathwe isisa ngitshela
ngithi shayela uJesu ucingo angithi uyayazi inamba sezulwini angikwazi ukushayela uJesu ucingo ngibike wena mina ube wena unenamba sezulwini abantu engibashayela ucingo ezulwini yilabo abangamazi uJesu ngikhuluma udaba lwabo bese nabo ngiyaba introduce kuJesu ukuthi nangu uJesu ningaphinde nize kimi yanini kuJesu so ngilungisa leyo nto enjalo ukuthi singaphili impilo engacacanga la ekukholweni kube sengazathi ivangelimi ngomuntu othize sifelwa amabandla kaNkuluNkulu nje ngoba kukhona abantu asekhonzwa maye ngekho inkonzo ayikho kodwa inkonzo melime noma engekho bakuyona yakhe yena uneinkonzo zakhe inkosi emnikeza nomele zenze kodwa ibandla elika Jesu so ilokho okoqala enginenkinga ngako babushabanga ukuthi ngiyabacela abantwana bakaNkuluNkulu abayilungise lento ekhaya nekhaya kumele libe nomthandazo ikhaya nekhaya kumele libe nosuku lokuzila ukudla ikhaya nekhaya kumele libe nesikhathi sesiguqo sasekhaya noma le night whole night praying include ifamily yodwa ungathiwa abekho abanye abantu bangaphandle kodwa la ikhaya nje akekho umama olala kuze kusehona nje inyanga iqala iziphele nabantwana bazobaqeda abafana abantwana bamantombazana kubalala ngoba akekho umuntu obakhulekelayo ukuthi uyazi mina ngizwa abazali bethi babanye bamantombazana masebe womama bangixoxe bathi indodana uyazi ukuthi kwakwangishelo komfana esikoleni ngezwe lenhlizweni ukuthi engamthanda umfana inkingi lapha ekhaya umuke wathi ngo12 umfana abovela noma ngo10 umama ngo10 umuzo sethandaza equbula athi umoya ingcwele thandaza ingane iyahamba manje lento yayivimba ingane yazi yakhula yagani adithi izoganga ingaganga ngoba ibanjwe umthandazo abanye abafana kuthiwe nje bazodayisa ama drugs sebengena ezintweni ezithize neyakhe izongena umoya ingcwele akhulume nje iviki liqalisile ukudla kanti ingane bayibiza ama Nigeria sekuzoqala uhlelo ukuthi idayisa ama drugs bayinunusela ngemali ngesikhathi uthandaza iyavimbeka ingakwazi ukuyalapha manje abazalwane bacela umthandazo ingane yami iphema ama drugs ngicela ungithandaze ngesikhathi iqala akabonanga so zonke lezi zinto lezi zibulawa ukuthi emakhaya ibandla life emakhaya lifanga esontweni nalento ukuthi size siyithole sesihlabelelwa zitaba nayiqalanga enkonzweni iqala ekhaya abazalwane balimala la emakhaya then ke safika sesiyithola sesilapha ikhaya nje lingenawo umthandazo nje elingenawo nje babushabangu lifile nebandla elinabazalwane abangathandaza emakhaya ulizwa masebehlangene ubuhomu nje bomsindo ongenaNkulunkulu kuyaxatshwana babanga ukukhuluma abanye bakuthiwa abafakazi bayabhuqana abanye kuthiwa baphatha uhlelo bachofa abanye instead ukuthi balethe uNkulunkulu kubantu ngiyameluleke njalo kukhona abazalwane engibathandayo la emhlabeni engingasho ukuthi abanye ngibathanda ubaba uMadlala umama uMadlala ubaba umkhulu Simelano waseMpumalanga waleli bandla ekuthiwa iAGC umama Matekwana ngibala nje very few yabantu engithi laba ngidla izinto zikaNkulunkulu kubona noma kungenzakalani ngeke basuke empilweni yami ngoba njalo mangiyokroba efasteleni lasezulwini ngijwayela ukuya ngiyolunguza kubona ngicoshe izinto zikaNkulunkulu eziphila ezizongisiza kule age yami njengoba ngishumayela kulesi sizukulwane manje kungilekelele kakhulu izinto abayixoxayo ukuthi bazifundiswa wobaba uDuma bazifundiswa wobaba uNgidi bazifundiswa wobaba uBhengu kuyangilekelela kakhulu endleleni ukuthi ngingami ngabantu kodwa ngime ngento zikaNkulunkulu uma ngiqeda ukokroba lapha ngiyabasusa empilweni yami ngithathe lezi zinto zikaNkulunkulu ngiyoyipractice yabona nje kulokho umshumayelo omncane ngina 43 years kodwa ngisetshenzelwa yilezo zinto kuze kube namhlanje ziyangilekelela futhi zingilekelela empilweni yokushumayela mina ngangithuka uma Madlala mayeshumayela ethi sengiyahamba netendela ngaze ngikhuthuze umuntu angaze ngiqambele umuntu amanga ingikhathaze lento enhlizweni ukuthi lo mama umesho kanje ngizophila kanje ngizoyithatha phi imali uma ungacela imali kubantu kodwa yangilekelela lento kuyokroba lapha kubantu bakaNkulunkulu ukuthi akangiyipractice lento abayishoyo ngimbone lo nkulunkulu wabo ngithi kubafana abangangami abahamba noNkulunkulu ngibaza abanye yimngedwe ibambile le yanto yabo angibaza abanye engibakhulumela kodwa mina ngibambile ngazi mina iyangisebenzela akekho umuntu emhlabeni ongakhala ngokumkhuthuza mina ngendlela engimenywa ngakhona babushabanga ngifune ngabe ngihamba ngoMercedes
ngendlela nje ngimenywa ngakhona ngike ngithi ngimenywa kuleli viki bese ngimenywa endaweni ethi bonke bamangazwa ukuthi mabe ngimemile ngithi ngicela ningigibelise yizwa nayo nje into engicelayo asinayo imali yokugibela la ekhaya kodwa ngicela ngigibele ngisahamba ngedwa ngangigibela ngedwa manje sengiyabatshela ukuthi sengaba nonkosikazi ngicela ke ukuza nomngamo ngoba angifuna ngayazi lento engiyiyela ukuthi ngiyokwenzani yes ngishumayele ngesihle ngiqede kuqoqa umnikela amasenti phambi kwami ngibuye ngiphiwe 1000 rand Cape Town ngibuye ne1000 baphinda abazali bangithengela ithikithi ngibuye ngize ngoba angena umuntu oqoqa imali uyazi ukuthi uNkulunkulu into angenzele yona ngaleyo nto ngifundisa imanga ukuthi ngokungayicela imali kubantu ngithi ngisendleleni ngifona umzalwane nceke yenkosi angazi lapha mani account yakhe iyatholakala yini awusebenzisi uCapitec ngithi yebiwe afaka u6000 la bengiphuma koshumele kuba bangiphi 1000 rand angikhononde enhlizweni ngoba laba banginika udrink ukuthi ngiphuza udrink endleleni angiyanga okwenza ibusiness kodwa inkosi nginake lezi zinto ngayifunda kulabantu engibashoyo ukuthi uma ubizwa uNkulunkulu uyadela so ke ngiqondisa lento ukuthi kungisebenzele angisizwanga mina abantu abathiza ukuthi ngiye kubo ngisho bamandlala bengifike ngithethisa kuze kube buhlungu ngimi kwesinye isikhathi mayikhuluma ukuthi lo baba kanalo uzwelo lwami futhi unento zonke yini angangihlephuleli kodwa wangisiza ngiyamdumisa uJesu ngala kwangisiza ukuthi ngingadli kuyena angikhomba uJesu ongibizile kuyangilekelela manje uma ngikhuza abazalwane ngibakhuza ngento engiyaziyo ukuthi abamusa ukuganga ngevangeli ababe clean endleleni yabo ake ngime lapho kulesigaba sokuqala bayi cha ngiyakuzwa mfundisi ngibonga nje mina ukuthi abantu yabadlulisa kuwe ayikho imessage engiyithanda njengaleyo ukuthi uma abantu bebona sihlangene sikhuluma ngoJesu inkosi nomsindisi asithi ke manje bhekani thina kodwa sithi dlulani kithi siyani introduce sinazisa lo owuJesu dlulani ke niye kuyeke ke manje anifundise anenze konke uzasho naye athi nifunde kimi mawuyile waya kuye uyofika ufunde kuye and mawufunda kuye uyothola zonke lezi zinto soyikhulumile njengakho njengobusho nje umzalwana akaguli ngeke ngabona abanye kuma comments nje lapha ko TikTok ngithi nokuposta nama ko TikTok ngiyabuka nje abanye bethi ayikho lento ekhulunywa umfundisi umzalwane nje uyagula ngithi izwi nje umzalwane uyagula ngiyabona ukuthi abazalwana bayi understand lento ukuthi ukhuluma isambulo kodwa ngijabulela ukuthi futhi khona lapho khona bathi thina siyamuza umfundisi okusho ukuthi laba bayambula ukuthi yini lento oyishoyo ukuthi kufanele uyibambe ekuthenini uthi ugula ngoba into oyishoyo uthi ugula kodwa ukuvumela ukugula uzizwe inhlungu kodwa uthi azikho ngegama lika Jesu zikushaya kodwa wena ubukhuluma ukuphila uthi hayi ngemivimbo kaJesu mina ngaphiliswa up until uphile ikulwa ke impi leyo uzuyinqobe isona sambulo lesi oza naso futhi esihle kakhulu ngiyabonga njengathi abantu abaningi bangafunda okuningi lapho kuningi osukhulumile kuhle okwakhayo ende angathi noma uyiphathile or uyithenje kancane indaba yokuthi abazalwane kungabi indaba yokukhulumeka nje kakhulu asingalokhu sifuna ukukhulekelwa kancane sokhulekelwa abazalwane kakhulu abasindisiwe ngiyababona abantu abangakholwa kufanele beze bazokhulekelwa ngoba yila uJesu evela khona kodwa abazalwane abasindisiwe ibona omele baxoxele thina ukuthi since bemukela uJesu kwenzakalana empilweni yabo manje uma kuukuthi bathandazelwa njengabantu abangakholwa asiyiboni indaba kaJesu kubona ngoba kufanele uJesu mayefica umshado otshekile esho umuntu ukuthi mina ngifike kuJesu nomshado ogulayo mina kukhona umama umntambo wangakithi ezakheni sewadlula wayethi ndodana mina ngangathandazi phambi kababweni ngoba babweni wayeshayana wayevane nje angitshela athi hey wemfazi akusike esontweni la uzothandaza noma inini uma sengifuna ukuthandaza uthi ngangiye toilet ngifike ngilivala itoilet ngithi inkosi akusindiswe le ndoda khona kuzoba mnandi la ekhaya iyashayana le ndoda ayiyekiswanga uhulumeni ukushaya unkosikazi ayiyekiswanga amaphoyisa lo mama wathi mali mbambi ivangeli wasithola isambulo ukuthi lento engishintshile ngamshintsha lo baba uma seyiqala lento isishintsha ubaba wathi ungangisa inkumfundisi wakho wamhambisa bathi ubaba uNgidi omncane wayehlala ezakheni 1973
Okay. Uma efika lapha kubaba umfobo babungidi lapha ezakheni uNkulunkulu wenza imanga lapho engaxoxelwa ngazo. Kuthiwa indle sonke umfundisi wayengenayo. Le ndoda engikhuluma ngayo yawe lahla isibhami AK. Ingenwe ivangeli bavuka nomfundisi ngo2 ekseni bawulahla isibhami emfuleni. Ithi ngithola ivangeli umfundisi lento ngiyisephi lento le. Kodwa ngaba emfuleni bosilahla. Ngokubona uNkulunkulu umasipala waseMnambithi kunendlu yase Faith Mission eyakhiwa. Yakho umasipala usuperintendent wathi akazange ayibone into enje kaNkulunkulu. Kwanquma ukubakhela indle ezakheni kwaba nendle enkonzo yakho umasipala. Uyayibona lonto. So thina sifuna sixoxelwe abazalwane abafikayo masithi sihleli phansi sithi ubufakazi bazalwane ithuba lokufakaza kubhuduzele. Kuyilo nalo ethi bazalwane ngenxa yesikhathi ngizothi nje ngikho kubili. Hayi bazalwane ngifike inyawo idumbile la ekhaya. Sengihamba ngazo induku ngiyeke hayi thina kulokuthiwa ubaba ubani uzobeka izandla manje badudula abantu ebaphusha la ekhaya kufanele sizwe ngabo ukuthi banele bathola lelivangeli kwenzakalani empilweni yabo. Yebo. Fana nocela imisebenzi. Once umuntu wathola uJesu simnika into ephelele. Yebo. Lento lemeli ivula ingqondo la kuyena umuntu wathola ivangeli. Yiki intombazana masiyikhipha emkipitweni siyabuza ukuthi job uthola ivangeli ithini direction manje. Sizwa ngentombazana ithi ngiyacela mambane ngicela ukungibhekela umntwana nginqoma ukubuyela esikoleni. Hawu ubuyela esikoleni umntana wami usumdala ngako no30 ithi impela kwasala standard 10 wasala standard 9 no 10 ufuna grade 11 nje no 12 ngoba ngiyacela ma bamgadela umntwana abazalwane ngesikhathi egadela umntwana ebheke esikoleni abuye ama distinction uNkulunkulu wenza ngamabomu sizwe ngayo ukuthi uphase ngo A kuke njalo iuniversity automatically izothathela ngoba funa mayefakaza sizwe ngaye thina la ukuthi uNkulunkulu uvula iuniversity mina bengithi nje ngiqedela ustandard 10 kodwa inkosi sivule neuniversity ngiyofundela kuba isocial worker abazalwane sixoxe ngento esithi masitshela ingane ukuthi uJesu uthatha ingulube ayicline nangu wamthola uJesu ezele lento igona abantwana uJesu wavula ingqondo. Ukhona manje ngimthandayo la angikhomanga phosiso wasolundu umzalwane ukhonza noba Madlala uthi lo ma bazalwane mangiyothenga ispinach ngizotshala umoya kaNkulunkulu wangitshela ukuthi angiyosithenga kwabani uthi lesi spinach besifa kuloyo muzi yena mayefika naso lavala umnyango baba sengizotshala Nkosi uthe la wena kubekwe khona isandla sami kunesibusiso uthi ngitshala ispinach bonke nangasithenga kubo sebezosifuna la ekhaya ukuthi yini esakho singafi indaba yile mfihlo le kaJesu manje useyabatshela abantu athi hayi imfihlo yami uJesu uNkulunkulu uxosha indlala manje ngale spinach uthi siyadla kuthengwa la ekhaya uthi siyakhephuzela sisifaka amanzi njengabantu bonke sisifaka umanyolo njengabantu bonke uthi kodwa siyakhephuzela izulu lasemazulwini lifika lezonisa lingelo sihambela manje lezi zinto lezi kufanele abazali beyibona hayi inceku bona kufanele bandleni bawushaba ngimangena umuntu ogulayo ingabuza indaba kamfundisi wala ekhaya uma bembuzela abantu bethi besize kubaba uNtanda bathi akekho ubenywe ngapha kamhlabe yalingani sawushumayela khona benithini ayisilethe nanga umuntu emotweni ogula uthe ngena naye mbekeni lapha esitulweni ahlale khona uhlatshelelwa qhaqheka umuntu leyo nto thina esithi isambulo ke leso ukuthi sifikile kubazalwane basitholile isambulo sokuthi umuntu exhumene enhlangana noJesu uthola ukuphila mina ngiyaqinisa babshaba ngangigule ngeke ngigule futhi ngeke ngihambe ngimncane ngiyohamba sengimdala ngiginqweza imoto ngakamamukela uJesu kakhulu zangiginqa enye yangithula phezulu ngihamba nge1400 yomuntu yangithula lapha phezulu yathatha abazalwane ngecanopy yayo balahla esikhotheni yarola nami ebridging phezulu kunemoto ehamba ngaphansi yangichitha yagcina ithi vroom 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 ibheke phezulu ngangafa eyokuqala idouble cap engangihamba ngayo one day ngithi mina one day thengiwe ngakusasa ngashayisa ibridge ngayo ngalimala ngena esibhedlela esithatha imoto ngagibela phezulu kwetshe enye yayiduma ngithi ngiphakathi idume ngathi iyabhampiti amadimoni edlala ngami ngizwe iduma ngidilike ngiyocheck emaceni kwenze njani kanti ngidlala imimoya uma ngifika kuJesu nganquma ukuthi ngeke iphinde ingozi bekhona ngitshela umuntu mangidrive ukuthi noma ngahamba ngo18 ungakhathazeki wena ngike ngaphuma la ngiyoshumayela eStanderton ngiqale ngokusiza abazali eBrentini naseRandfontein kanti ngiphuthuma eStanderton ngibizwe khona ngo10 ngangiphuma funa ngoshumayela ngo11
hayi ngangihuba lapha emgwaqweni ngangihubela ukuthi isiqiniseko sokuthi past 11 ngiyangena 160 18 ngimtshela ukuthi mawuthandaze kahle nje solala ezulwini mawuthi lala ezulwini namhlanje akho ngozi nje ezokwenzeka sahamba sayongena ngoba nganquma ngamtshejeza ngathi njoba sengikwamukela ngifuna ukuphinde ngehlelo ingozi zangehlela ngingakholwa kodwa njengoba sengikholwa ngifuna ayingehleli babushabangu angidlali lento engishoyo azingehlele futhi ngeke zingehlele ngiyangitshela abazali ngithi angiyifuni mina imoto esothi mayishayisa kule bexoxa indaba zokuthi sesishayiselwe imoto thina sikhona ngathi nje Jesu angiyifuni nje into ekuthiwa ingozi ngoba izobulala le moto engiyisebenzisayo izongimoshela isikhathi ngiyayicela nje into ekuthiwa ingozi nje engahlangani nayo inqumo uma sotholele sisambulo zisebenza phakathi kwakho zibambe lento njengoba ngisho nje ukuthi ungelinye ilanga uma amadlalo kwasifakazela ukuthi ubaba ungidwa kwababuza bengamantombazana khona umunye umama nje odumile nje manje kuthiwa umprofeti uDuma yebo babe seyamantombazana besebenza bamungela wathi uya ePitoli uthi angisazi mama dla uthubani waqala wathi baba nginayo imali wathi vela usayanga wena uthi nomunye umbuzo uya ePitoli emhlanganweni wathi nomunye baba nginama wathi usayanga wena uthi wafika wathi mafi uya emhlanganweni uthi yebo baba sokhona emhlanganweni kufundisa ukukholwa hayi ukuba nemali ukukholwa yizwe ukuthi izwi lidala into engekho ibe khona mina ngakutshela babushabangu mina ngikhokhela impahla zami nge15 mina unama statement engobhadala nge15 angiholi nge15 bangibuza nje esitolo ukuthi uzokhokha ngomhla kabani ngathi nayi ziright e15 ngiyakutshela imali yalezo mpahla njalo makushaya e15 iyafika ingangena nango 5 to 12 ebusuku ngoba inkosi esivumelweni sethi sathi mina ngikhokha ngalezi insuku ageji ageji so leyo mpilo ngizama ukuveza ukuthi idinga abazalwane bangene bangangenwa impilo yomfundisi othandazelana bangena uJesu uma sibabizele inkonzo zokuzila nokuzothandaza ukuzohloma izikhali zikamoya ukuze babe namandla mabehlangana nezimo nguzwa kahle ivangeli leli inkonzo yesambulo le ukhuluma ngesambulo la ukuthi umuntu akangagcine lokho umntwana sifika kuJesu singabantwana baby Christians musukuphelela umntwana khula kuyakhulwa phela na ungaphatheka kabi nje unomntwana wakho lo mntwana namanje usakhasa at the age of 5 years usakhasa 10 years usakhasa yabona noNkulunkulu ufuna ukuthi mase sifike kuyena sifika yesi singabantwana sidinga imikhuleko nayo yonke into but lesi sambuloza naso sithi khula uzwe nawe uyimele ke manje uthi nawe uma ubhekana nezimpi ngiyayithanda nje lo ishoyo uma kungena umzalwane ongenayo enkonzweni egula omunye umzalwane amuzwe lo ngenayo ukuthi yagula aphuthunywe omunye nje umzalwane hayi umfundisi athi nje ngegama lika Jesu usuyaphila yabona indaba iphele nje engakafiki na kumfundisi umuntu axakeke nje uthe ungafika kuleli bandla laphila kuphila ngisho abazalwane bakhona bengithi ngiyakumfundisi kodwa vele kophila ngisho nabazalwane bakhona yini mawuthole lesesambulo sikhulisa wonke umuntu uthi asingaphelele ebuntwaneni masikhule fana na indaba leyo ukuthi asinamsebenzi yeso government akanamsebenzi ngempela wenza example enhle lapho ukuthi umzalwane uyatshala izandla lezi zethu lezi uNkulunkulu njengobusho zibusisiwe once nje waba kuJesu Kristu ungobusisiwe kholwa sebenza ngezandla zakho cishe uyayazi ukwenzela imangaliso cishe uyayazi indodakazi noma umzalwane kaMama Matekwane othi wathenge iveni ngomdoko uhamba ngedouble cab Ford Ranger bengakayiboni uthengisa umdoko ishizo hayi enye into kodwa uhamba ngeFord Ranger ukhipha abantu uhamba uyothengisa umdoko lena le uthengisa umdoko inkosi yabeka lokuthi lo mdoko uyophilisa abagulayo lo mdoko uyokwenza imangaliso ophuzile uyobiza nomdoko omnandi ngithi sis ufakani uthi ngufaka zonke into efaka ushukela nempuphu le yakhona uthi kuphelela lapho akukho kuyo ngiyathandaza uthi ngiyazihlambulula impilo yami ibe clean baphuza leyo nto abantu kufanele abantu mabekubona bathi yini imfihlo yakho yebo kukhona umama ekuthiwa uMama uMthweni cishe uyamazi thina ngaphambilini sasimaze edume ngokonela kwethemba ngubani ogcine uMama uMthweni uDokotela uMthweni khona into ayixoxa engiyithandayo uthi amakhosikazi ayeza kuma wakhe ethi khuluma iqiniso mamZulu musukudlala ngathi ngeke agane wonke amantombazana akho singagani izingane zethu umkhongo akakwazi ukukhishwa umkhongo ekhaya yini lemfihlo le edala abakhongi bashintshana emzini wakho sinezingane ezigugele emakhaya thi uthi umama nokwethemba wababizele erondweni kuba vala athi imfihli la
Okay. Ngenani kuvala umnyango bethi hey siyathandaza thina sudlala ngathi khuluma iqiniso kwasho ukuthi imfihlilele la leli khali noRondo wesiguqo othi intaba yala ekhaya uma sekufanele konakala izinto kuyongenwa kuona uthi leyo nto yangisebenza nami ekhaya yenze uthi abakhombe beshintshana bethi kuphuma omunye kulotsholo omunye imfihlo lokuthi mawubamba isambulo sevangeli yenza izinto abathi azenzeki ezithi kuthiwa nje azenzeki hayi lento abantu asebeqomisa izingane zabo umuntu avana kubuza ukuthi uneminyaka emingaka umtshela hayi ngina 30 hayi mina nginendodakazi yami iyenza u24 kulonyaka iyaqeda euniversity edayisa ngengane masibhonywa yilo muntu egcineni sekukhala yena edayisa ngengane kanti lento kaNkuluNkulu iyayikhiqizela ivangeli yikho ngisho amantombazana siwatshela gqokani ngendlela eright musana ukuvezela abafana amaphindi ngoba akuwona umshado ukuthi umfana ubone iunderwear yakho wohalela umzimba lento ukuthi umfana masefuna ukuganwa ebandleni ebona unkosikazi kuwena akayibone lathi noma kuthiwa ngisathandazanga kodwa le hayi inkosikazi uyizwa impilo yayo nje iyakudla ukuthi umuzi wami ekukholweni njengoba ngathi ngithakathaka hayi lo mfazi angangenza ngiqine ekukholweni uma ngaganiselwa le ntombazana imile nentombi ithi mayichallengewa uzocela umshado ithi hayi mangigane lo bhuti uyamuzwa ukuthi uhamba noNkulunkulu kulolu hlangothi lamo ngathi luthi izongiphakamisa le ndoda ngiyabona ngizohamba noNkulunkulu kuzodinga ngiqonde ngoba le ndoda iqondile ekukholweni manje sikanisa abantu nayo ubuthaka uyafika lapha emzini abantu veza ubuthaka lento ilale emini lento iyavilapha ayikwazi ngisho ukutshela isipinash esingaba ngangeroom ivuka emini ipenda inzipho yazamula thandaza ngezilimi ku chaos nje la ekhaya zonke lezi zinto umuntu mayefika kuJesu isambulo silungisa izinto ingqondo eyitshela uMoya Ngcwele mina umama Dlalo ngilekelela kakhulu mina ngifunde ngingedwa ukupheka engakho umakoti ngithi ngipheka amabhodo amancane ngayifunda ukuthi umzalwana akapheke ngebhodo elingaka makungena abantu bakaNkuluNkulu bazodlana masupheke ngebhodo elincane kanje ngathi uhlala emqashweni pheka ukudla ngihlala ku1 room emqashweni ngangipheka ngathi ngihlala emzini pheka ukudla inyama igcwala ibhodo ngipheka irice igcwala ibhodo ngiqoba iklabishi ngibeka amasaladi ngiyothenga ubeetroot ngithi ukuhlobisa ukudla bamangala bathi umfundisi ngoba ulesibili sabe sesidla kamnandi kangidlana yini ukudla kaJesu bangithululela isibusisa abantu bakaNkuluNkulu bahambe ngisale ngini kuze kube namhlanje ngisadla ngaleyo ndlela babushabanga ngoba ngayifunda lemfihlo ukuthi uma umuntu nje senomoya kaNkuluNkulu uyahleleka wafika umakoti hayi wakukhumbula ukuthi ayisibabili udonsa amabhodo amancane ngamtshela ngathi la ekhaya kuphekwa ngalawo mabhodo lawo mabhodo okuthosa amaqanda okwenzana ungaboni ngoba emancane cathi awukupheka la awapheki la ekhaya othawo amabhodo amakhulu kangaka sibabili ngathi awuphekeke sizobona ukuthi sibabili ngempela bangena abazalwane bathema bengena abazalwane bakudla konke ukudla kwangadla yena ngamtshela ngathi uyalayeka ngikutshelile athi la ekhaya kuphekwa ngalamabhodo la ekhaya kupheka ukudla futhi angidli mina lento babushabanga uledliswa abantu yokunquma amaphiko unqamle phakathi nendawo iphiko ulenza itompinyana udlala ngabantwana bakaNkuluNkulu ngidla inyama ngiphakela abantwana bakaNkuluNkulu inyama ngoba ngifuna lesi sibusiso lesambule ngisitholile kubantwana bakaNkuluNkulu ngitshela iqiniso lento angiyilanda ngezulu ngeJesu ngiyithathela kubantwana bakaNkuluNkulu beyishumayela bangitshela ukuthi uma ufuna ukupha umuntu impahla ufuna uNkulunkulu akubusise muphi impahla nawe othi mawuyibona egqokile ubone ukuthi uyayifuna nawe ngiyayithanda ngimnikanga ngoba ngingasayifuni hayi into oyiphosa ngathi uyiphosa ku dustbin mawunika umntwana kaNkulunkulu ngakufunda abantwana bakaNkulunkulu bekufundisa ukuthi ngisho kwakho uma unomzalwane okusizayo musumenze imbongolo funda izinto isambulo ukuthi njoba umntwana kaNkulunkulu ehlala la ekhaya ubuka ivangeli kuwe nomyeni wakho nankosikazi wakho mayehleni nani hey bakholwa laba abantu engisebenza kwabo bayakholwa bakholwa nange TV yabo bakholwa nange parish labo awukwazi uma ufuna ukuphaka ukudla kwabo uqala usaba ulunguza ukuthi bangakuphi uphaka nje ukhululeke uthatha iapula ubhala ufo njengabo uhlale ku TV ubuka iTV wayezathi mama Madlala ethi intombazane esebenza kwakhe ibuka igora lokho kuthiwa yi-wrestling uthi angitshela athi ma ngiyayithanda igora ngisabukela igora la athi okay mntanami uphumule usebenza kamzalwane uzoba nesibusiso kanjani ukuganga ngabantwana bakaNkuluNkulu usebenza kwakho umzalwane uyimbongolo ingane ifika izokusiza kwakhe ina 23 years awuyibuza ukuthi igcine phe esikoleni ibuza ingane umzalwane uthi mntanami njengoba ungisiza uzongigadlela umntana ugcine phe esikoleni ngagcina ka form 11 manje awuqedelwa ngegrade 12
uzogada umntwana lonyaka wonke lozayo buyele esikoleni hey bakithi sizokufundisa la ekhaya futhi ngesikhathi ufunda sobe sikunakekela abantwana bakho laba babili sinobaba solo sifaka impuphu sithenga inyama njalo inyanga nenyanga uyilandela isibusiso ngisho ingane bigula baba kuthiwa nje le ngane inenkinga ukuthi ayizwa kahle ayibambe esikoleni inkosi iphilisa ingane lengabambe esikoleni wena unaka le ngane zabantu uqinisile ingathandazelwanga iyona nto esifuna ukuyibona le efanele ikhiqizwe yivangeli bazalwane hayi lento yokumemeza ukuthandazela nali ivangeli yebo iphile lengane uma sesibuza lo mzalwane simuzwe ifakazi ethi hey bazalwane uNkulunkulu ungenzela isimanga kulonyaka lo mntwana akaphasi kahle esikoleni yonke iminyaka bayakhononda esikoleni ngayo kodwa kulonyaka uNkulunkulu ungenzela umhlolo lengane ebihlala kwami adingigadela yena kufanele kwenzeke umhlolo ngayithumela esikoleni eyoqedela isikole uNkulunkulu wasalwa philisa iphase ngendlela emangalisayo uNkulunkulu ubheka leya nto oyenzile ngoba wembulelwe ivangeli so inkosi isebenze ngaleyo ndlela izinto lesifuna ukuyibona abazalwane uma ngalesikhathi khona nje umunye umzalwane wakwadiliza abazalwane emotweni ethenga imoto yebo semngcwabeni angithi abantu imoto mayipakile zithenje bahamba bagibele emotweni base bethi hayi kamzalwane sibani mangenani bagulukudele uthena efika nje wathi nifunani lapho phakathi bathula abazalwane wathi ubani othengenani lapho hayi baba besithi ngoba nawe siyazi uthi othi yomngcwabo lemoto imoto umzalwane zonke lezi zinto sokuzenza kubantwana bakaNkulunkulu zinomphumela egcinile bese lokhu ufona ukuthi hayi ngicela umthandazo ngiyagula bakhona abahlaselwa ngiphiki ekudinga thina njengabazalwane sibhukule yebo sime ngenyaka ukuthi hayi bazalwane ngeke kamzalwane bani bahlaselwa siye khona uma kubiza bayolala omama bayozila ukudla khona bathandaza ukuthi wena demoni ngeke uhlale la emzini omzalwane kumele bayokhuza bathatha insuku ezintathu bayozila ukudla bangene khona mabe phuma kucaca ukuthi bebengenile udinga kwababa bakhibele baye entabeni bayothi baba ngeke ubaba ubani sihambe naye kahle kangaka ekhonza wavane wawendlela esingayiboni kudingeka amadoda azayokhala ngoba isambule esidala lokho yonke lento ehamba ibizwa kuthiwa isambule isambule kwembuleka kwevangeli livula amehlo ubona hayibo kanti bengiphila aphi mina wavula amehlo ngiyakuzwa uqosha ukusonta sondi la i-fellowship le your relationship noNkulunkulu yebo umuntu noNkulunkulu umuntu nje la noNkulunkulu kufanele kube nempilo eclean hayi ngiyakuzwa futhi bengithi ngifuna uqedela kule baba yezingane lezi ezidinga umsebenzi ayiphelanga umsebenzi kubazalwane ikhona miningi umsebenzi abantwana nje bakaNkulunkulu banayo imisebenzi yingakho uPaul ethi ivila malinganikeza ukudla malinganikwa nje ukudla ivila yebo asekukhothi ezwini ngoba abazalwane bazokhala bethi siyayikhulumela alinganikezwe ivila ukudla ngoba umuntu ovila lapha akafanele ukudla 2 Thessalonica chapter 3 I think ukuthi verse 10 ngathi yes lele lami ke ngiliphethe namhlanje iSiswati lithi ngesikhathi sisenani saneluleka sathi nakukhona lo ngasebenzi akasikudla uma nje khona umuntu ongafuna ukusebenza phakathi kwabazalwane kanganiki ukudla akafanele umzalwane ukuyijwayeza ukuvilapha ngoba thina njengabantwana bakaNkulunkulu senza yonke into akekho umzalwane ofanele agolozela ukuthi yena akayenza ingadi yena ngeke ayoplastela yena une degree senza yonke imisebenzi akumele kube nenkosikazi elambile ngoba indoda yakho inejazi manje ihlala igoqa izandla ngoba iqashiwe yona ifundela ubuthishela bakithi funa ufaka ama tithes emzini womuntu kumele kuyohlakula ingadi ayikwazi indoda ukulala kuze kushaya u6 endlini lutho futhi special nje laba abangangama abancane ayikwazi ukulala balungelo omkhulu labadala sebengaphumula bavuke ngalesi sikhathi kodwa nje ayikho indoda engangami ekumele ilale ngoba ilimaza izingane uqhatha nezingane zehleke esikoleni ukuthi nina kini niqoka icatle ezishekile nini ukuthi likodwa kini nisindisiwe ingane ayikhohle ukuyitshela izingane into ezikhulunywa makubo bakithi uthi nawe usufuna ukusindisa uzofana nosibani banizotshekelwa izicathula uzokubona uzophupha and ngesikhathi uveza ivangeli bonke abantu babuzana ukuthi lo mzalwane uyaphila manje sihlala naye la mina ngifuya inkukhu baba
yebo fuyile inkukhu ngiyayazi indlela efuna ukuphilwa ngayo ingadi ngiyayenza ingadi hayi ukuthi ngihlalela ingadi njengoba ngiphuma ngoshumele ngashiya ingadi kodwa nje nginayo into engiyenzayo hayi ukuthi angenzi lutho ngiyayidla inyama so ngiyazi ukuthi kwenziwa njani bayaphiwa abantwana bakaNkuluNkulu izandla lezi kumele zisebenze kubazalwane abantu abangayikupheli kwasebenza befundisi ngoba isabelo sabo sisekushumayeleni ivangeli kuphela uNkulunkulu into ababizele yona kodwa uma amathuba evela akusetshenzwe izandla isebenze esetshenzwe so abazalwane bavila pha baze bakhuluma amanga ingane zethu igcwele izitolo la ihamba zima khona kulokuthiwa abantu batshelwe isambulo beyekela ukunika isambulo seqinisa ukuthi tshelani ingane yeke kume emgwaqweni amasima wavuke abakhenika abawukhenika umuntu nje ozikhenika imoto ongakwazi hamba yolekelela umzalwane hayi bengithi baba noma engasumzalwane aba ngithi baba nje ngoba uyakhenika ngiyacela ukukubambela ipanela ngilekelele la ngilekelela khona hayi anginankinga noma unginika u40 ngosuku kulungile isiqalo lesi uyothi phela unyaka obusumakhenika ufundile yebo ungagcina uphumile yokhenika ezakhe imoto futhi wena usunesandla ke sihle ngoba awugangi ngabantu mawushintsha amaphathi emotweni faka iphathi entsha ukhiphe endala ungathathi iphathi endala kwenye indawo uzoyifaka la utshontshe imali yomuntu sebeyathemba ukuthi uyamfuna umuntu ongamamsela imoto yakhe ekhanda kunobaba la umzalwane lapha noma kunalo mfana umzalwane lapha uyayikhenika imoto ngoba noma uzoqala ukusebenza uyakhuleka baba sengizokhanda imoto yebo laba bantu balethe imoto zabo bengithembile okwesibili lezi imoto elethe isinkwa ngicela kwenzeke kokubili kuphila imoto ongena isinkwa la ekhaya ukhiphe kahle kweshumi kwakho la imalini eclean yonikela endlini kaNkuluNkulu ulandelwe isibusiso zibizana imoto nomnyathumelo omunye badlule ngakwamakheneke ukuthi niyaphi manje nasalethe imoto lo mfana lapha ya uyakhanda uzuthandazele ngisho namadimoni azobekwa la ukuthi ungakhandeki imoto ulinye imali izandla inkosi yenza izandla zakho zisebenza uwaya yebo ube clean ube nekhaya ubuhleleke kuthiwe yilezi imoto efaka isinkwa la ekhaya manje abazalwane nali iphutha labo lalikhona yilona vangeli lombuso ke leli yebo ayithi manje phela into esiyabulala abantu kakhulu ileli vangeli leli lithi hayi nje hlala nje wena as long as uye bank ufika uwithdraw imali ubuye uzonikela uzobona isimangaliso nje ebank kuyovele kungena imali yilona vangeli lilimaza abazalwane kakhulu lelo kanti umzalwane nje kufanele azi ukuthi izandla ayisebenze angene emhlabathini asebenze angcole ambusise uNkulunkulu bese nikela ngalokho akubusisile yabona ke lapho ke seyimnandi khona iphatho ke wayithinta la ngiyithande kakhulu eyokuthi umzalwane kufanele abe nendawo la akhuleka khona yazi yonke into ekhona la emhlabeni i-copycat ye-original i-original kahle kahle uma ungabheka laba abanye abangekhe kwinsindiso izangoma zinerondo thile la wazo kuthiwa umsamo wakho laba benkolo yabasendiya nabo banemsamo yabo kuthiwa iprayer room yakhona ialtar lapho yebo nalabo abahlabela amadlozi uzozwa kuthiwa kuleya ndawo leya umsamo wakhona nyatheli nombani kodwa mawusuza kubantu ke la kuthathwe khona izinto laba beoriginal laba kholwa kuJesu Kristu abanandawo yokukhuleka ekhaya akunandawo nje yokukhuleka kanti bekufanele kube nendawo nje la kuthiwa njengobusho noma ngathiwa yiroom noma yihisi lithiwe nje yabona leyana nje mawufuna ukuyokhuleka akekho yokuphazamisa uhambe uyongena lapha nama ufuna ukufunda iBhayibheli ufunda ngokuthula akekho zolokho enokho engene phuma ukukhuleka uqede uyabona nje ilesi idingayo kulesi sikhathi esikusona kulento nje isho babushawa ngokudisturb ngisho meeting ekhaya yebo bekwaziwa la ekhaya ukuthi makubiza meeting kunendlela kagogo bonke abantu banyukela kagogo lapha kangena umuntu oyenza ezinye izinto lapha kuloya mhlangana kuphikiswana kukhulunywa kahle umsamo la ekhaya ngoba kuthiwa kukhulunyelwa phambi kwamadlozi akhona into zakhona zine order nezihlalo nabantu abangena futhi mawulale kumfana bathi awungeni kule yandla mawulale nentombazana ithungangeni ngoba ingcwele le ndawo yakhona kafuneki umuntu owenza izinto omela hlambuluka abe clean umuntu ozongena la so nala ivangelini lezi izinto zikhona uJosikhuza ngisho ingane zethu ngisho ukugqoka kunomthelela mina ngangaxoxela enye ingane babushabangu yathi ikhonza ngapha eFosloras nomfundisi uKhumalo bayamazi osikhonza naye uthi yathi lengane seyagana futhi yathi kwakwabizwa interview university kwafuneka ingane angazi ukuthi kwakumsebenzi wokufundisa abanye enzani njani wabizelwa lo msebenzi
uthi ngaya ku-interview ngithwele iduku gqoke nje ingubo yami ngithi lengane ijwayele ugqoka kanjalo esikoleni uthi ngithwalele nje iduku lami uthi zahlala izingane la kwi-queue uthi uvalo longishayayo ukuthi ngesitandard esiphansi sami ngeke ngithathwe la lezi izingane ahleli nazo ziyangena zibuza imibuzo uthi yabuza kuthiweni lapha nethi hey nangizozwa khona uthi ngangena uthi lengane ngathi mangingena nje baqala laba bepanel bathi waziwathwala kahle yebo bakithi ubani lokuthwalisa iduku wathi ngiyayithwala sibathi sisi wazi wamuhle awusukume nengubo yakho muhle uthi instead uthi ngibuza imibuzo ngangconywa ngalendlela engigqoke ngayo uthi ngathi imibuzo kwathi hayi sisi siyokubiza ke emva kwalokho makuthi ubize uthi akukho engibuza yena bathi hayi khululeka hamba siqedile bengambuzanga mbuzo and kuleyo interview ngitshela isimanga babashaba nguyena waphumelela wathola lo msebenzi ngoba inkosi yayifuna ukuyiveza ukuthi akusiki ukushumayela kuphela nenhlanzeko iveza isimanga uyazi ukuthi khona abazalana abadeliver lo span obani ukudla kwabo kuthiwe nje khona uma otshala ispinach lapha asisihlenga lendlela baze bagcina belungu besifuna inkosi sikwenzela umusi bavana bathi sisayinisa icontract manje ukuthi wonke lo nyaka tshala ispinach sosilanda kuwo bakithi yebo into esikhona lezi bazalwane ningayithathe ngazathi kukhulunywa inganekwane nje into ngempela khona kahle umbuso ivangeli lombuso njengoba ngisho nje kukhishwa ubusonti ebantwini because ubusonti bukwenza ukuthi ubulawe indlala udepende kumfundisi nakhona lo mfundisi wayicabangela isisu sakhe kanti lana kuzothiwa ke phuma kubafundisi yebo yiba nendawo la uzokhonza khona ukuhlanganyela ukhonze kodwa dlula uye kuNkulunkulu umbuzo uthi baba kahlahle mina wawungizilethele emhlabeni akathulanga akafuni ukuthi akukhona ukuthi akafuni ukusiphendula uyafuna ukukhuluma nathi afuna ukusiphendula inkinga yethu thina makumele sibheke kuye sibheka abafundisi hayi ngiyabonga mfundisi uyilethe kamnandi lento ifuna ilungiswe baba ukuthi ngisho laba abancane abazalwayo bayifunde lento ukuthi thina la evangelini asinayo umntwana okuthiwa ngakhula kanzima mina ngakho umntwana mangifuna ahlupheke uyamlimaza khulisa umntwana mnika uthando mkhuze kufana nokunikeza abantwana imali eningi enye ingozi abazalwana abayicreatele bona hayi ngeke mina ngangiphatha u20 cent ngizomnika u20 rand umntwana esikoleni kuyadliwa esikoleni kunjalo nje uphethe nesikhaftini umntana wakho no20 rand uma sedlile wanela uzohamba uphethe thenga ama drugs ngoba akayazi le mali omnikeza yona itheyana okwesibili mayikhula lezi ingane aziyazi imali ukuthi iyasetshenzwa seyifuna ukuyithola ngenkanike manje zenzani zibamba abantu bese kuthiwa ingane zabazalwane umfundisi vela kamzali umfundisi ubani ongakwazi lokho isibamba ikhuthuza abantu kanti akusiyo lento bayilimazile abazali bangayikhuza lapha ekhaya ngibeka kwaze kwa over lapha ekhaya ngibeka umthetho ngathi usindisiwe awusindiswanga la ekhaya ihlala intombazane efaka ebluku la ekhaya uma kuthandaza intombazane iyamboza ekhanda impilo nje yakhona isho njalo anginande abantu ukuthi amanye amabandla athini noma kukhona abazalwane abanesambulo esingcono bangasifaka einganeni zabo lapha ekhaya lami ayihlala intombazane efaka ebluku umakoti wakhona kahambi ngekhanda leyo nto ngenzela abantwana bamsasa bangakhuli beqala into entshe sethi libhlungu ikhandele ke ibhambathe ekhanda iduka kalijwayele ngifundisa wonke umuntu ohlala kulagceke ukuthi kuyathwalwa makuthandazwa intombazane ingakhululeka ama esikoleni kodwa la ekhaya makuthandazwa kuyathwalwa makukhonza uNkulunkulu nje impilo yakhona ngoba ngifuni baqala into late bisi yabaxaka la ekhaya ayikho ingane entombazane ephuma ngetight ngoba angenzela ukuthi ngingalimali kusasa bese lento zami zishaya mina uma umuntu la ekhaya eza ukuthi akuhambisani naye lokho engushoyo ukhululekile koqala enye impilo kwenye indawo hayi la ibaleni iambulance ayime ebaleni kwami izothatha intombazane ekhulelwe ayimi ambulance ekhaya lami izothatha intombazane ekhulelwe ngoba anginayo intombazane ezokhulelwa uma umuntu esekhulelwe ufuna indoda yakhe ibizi ambulance imthathele kuyena hayi la igcekeni ngoba uma ngeke ngajwayeza oyedwa thathwa iambulance la emithelela ekhaya nalabo abanye bazolandela yiko nje ukuthi ukukhuluma sokuthi sisi njengoba usukhulelwe indoda yakho kumele ube kuyo umhla wokubeletha izobiza iambulance uthathelwe kwakho hayi la
ikuthatha lana nje ambulance izothatha umngami kuphela mayekhulelwe uma wena usumakoti ethe umkhwenyana buyele ekhaya uyobelethela kuma hayi osukuma mina njengomkhulu uthi hayi umzukulu uzofika sesijahile sifuna ubona umzukulu ayize ambulance izomthatha kuyosukuma mina kodwa ngeke ngisukumele intombazane okwesibili ngitshela abafana ukuthi la ekhaya yizingane yentombazane izohlala yomfana izohlala la ekhaya ingane mayizala ekhaya yize nonina izohlala la ekhaya uma singavumelani ngalokho angali umfana akayimithisa izingane zabantu kodwa angayilethi la kodwa hayi la ekhaya bangathi ubuyisa iorder lezi ingane kuze zibe zala ekhaya azize noma wazo bazophelela la ekhaya bonke uma singavumelani kuloko ukhululekile umfana wami ukumithisa ingane ayishiye ayothathenye kodwa emshadweni zobe ngingekho futhi awuzukwenzelwa la ekhaya kufanele kube nezathu eziqinile ezithi udecide ukuthatha lo wamiyeka lo ngalezi nami engizizwayo akuzukuba ukuthi nje sayishiwe kuthiwe lengane isifebe ngesikhathi ayilala ngithi engasona isifebe kuzoqhubeka lapho ngoba zonke lezi zinto zisibulalela ivangeli ngempela kube imfundo babushabangu abazalwane banamanga hamba emzini wabo ingena ingane yentombazane unesi la ngesikete esincane esingaka uniform yasemsebenzini umzalwane usaba unesi sizothini beqamba amanga kanti abazalwane sikhule ngizwa mina abazalwane bethi intombazane befika imithi yomntwana oqala bayithethise kuliwe hayi kuxolwe benobaba bethi ayibuyi bamthatha umzukulu kuhlalwe imithi yesibili ingane bambisi but sicela nje usenzele into elula ilula kunazo zonke le sibonge kakhulu ngosofa wasithengela bona sibonge kakhulu ngekhabethe wasithengela lo nebedroom suite kodwa uJesu simkhonze wena ungakabibikho sicela uthathe osofa bakho uthathe ibedroom suite yakho sinobaba soqhubeka silale phansi kunokuthi uzozala ngenkani la ekhaya ngoba usithengela ukudla dlule emakhabetheni uthathe igrosa yakho uye emqashweni uzokwazi ukwenza kahle yonke lento oyifunayo uma intombazane beyikhiphe lo sofa beyibekele emgwaqweni nombhede wayo negrosa yayo iyabona ukuthi ngiphelelwa yikhaya ngenxa lento engiyenzayo uthe fika umfana ethi uzobona ingane yakhe entamba amatshela ukuthi uqinile ukuza kimi uma usafuna izingane zakho uzobonana nobaba uzokwenza okufanele ukuzithola izingane zakho umfana ancisha ilungelo lezingane zakhe azayeke ukuthenga utshwala edlisa abantu kuthi uye kutshwala engashunyezwanga ngoba ufuna ukulobola lengane akanalungelo lezingane akanalungelo lokubona intombazane ethi angihlangani naloyo ngiyakubona nje ukusindiswa la ekhaya abathukiwe abazali bami ngenxa yami izinto lezi eziletha ivangeli libe clean kubazalwane umuntu akutshela ukuthi hayi mawufuna intombazane yakasibani uzotela kufuneka impela uqonde ngokubaba khona ngoba ngeke uyithole lezi yangane noma zingasindiswanga la ekhaya yenziwa leyo nto akekho umfana ofanele athe isangoma azolobola ingane yomzalwane akekho afike nje azolobola ingane yomzalwane ufuna atshelwe kahle ukuthi cha mfana wami uma uyithanda lengane ukhululekile xoxani nobabili la ekhaya isangoma siganwa la ekhaya ngeke ngiganiselane nezangoma mina ungayithatha manivumelana nayo niyoyihlalela kodwa ngeke ngithathe inkomo zesangoma abazalwane bathatha izinto zabantu abangakhola bayifaka emzini yabo mase begula sebefuna ulo bethandazela bathatha amantombazana angasindisiwe bawafaka emzini yabo ayaloya alo ingane zabo udlisa imithi useyathithiza lento kuthiwa isindisiwe uyathithiza ilandela umfazi ngemuva kanti yilento enziwa abazalwane baganiselana nabantu abangakhola lengane iphuma lapha kuyifundisa ukuloya kubo indodi yabanjwa la ekhaya siyenzi leyo nto iyadideka uyaba umfana useyadidiza usewasha amaphenti kaNkosikazi uhamba uyawaneka kuthiwa insindiso akusinsindiso lento udla imithi lo muntu ingenxa yokungakhuzi cha mntana mlungile lo makoti wakho ngoba ubona ukuthi insindiso iyabheda kana nanjasali hambani uyiphilela emzinweni egcineni yonke lento enifuna ukuyenza hambani wenza hayi la ekhaya hayi la yebo hayi cha izwakele mfundisi ende ushilo wathi isambulo iyoziwa abantu abazwa lesi sambulo because omunye umuntu angayizwa lento athi yaya yenzeka kudala kodwa manje ayisenzeki namanje senzeka kulabo abazosizwa lesi sambulo bazoyizwa ende bazoyiapply and izobasiza nawe nje ekhaya kuyodependa kuwena ukuthi wena uyafuna ukwamkela lokho noma wena ukukholwa ngoba sihamba ngokukholwa la uNkulunkulu uzokhuluma ngomuntu ekhuluma into ekhona futhi eyenzakalayo bese ngithi ke nje kumuntu
mhlawumbe ubuqala nje ukuhlana nale channel ewamangala futhi awusindiswanga wayithanda lenkulumo okukhulunywayo ngizothi mina buya ke nawe siyakumema uNkulunkulu uyakuthanda ngendlela esimangaliso uyafuna ukuthi nawe ube ngomunye wabantwana bakhe kholwa kuJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngaphandle kokukholwa kuye ungazizwa injumayelo ezimnandi ezakhaya usho nawe uthi eziyazi zimnandi lezi injumayelo kodwa mawungazange wamukela uJesu wasindiswa uyolahlwa belizwile iqiniso kanti kufanele ngabe wamukela nje uJesu abe inkosi nomsindisi nawe usindiswe izono zakho ithethelelwe nawe uthola ukuthi ubani embusweni kaNkuluNkulu sesayivala nje mfundisi ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe nawe amazokugcina ke manje for today into engingayisho nje kubazalwane ukuthi abamusa ukulibulala ivangeli yonke into abayenza baqaphela ukuthi ivangeli alilimali ngakho nje konke ngisho ukulimaza abantwana silimazela thina ivangeli ukuthi kuthiwe kwafobana lisekho ivangeli lahamba nobani ngiyala mina bengingekho ngekhathi zobaba uBhengu bengingekho ngekhathi zobaba uNgidi kodwa ngibatholile abantwana bakaNkuluNkulu ade bekhona ngaleso sikhathi bona irelay ikithi manje induku kumele bayidlulisele kithi angikwazi ukunikezwa into efile mina ngithatha into ephilayo ukubona izosebenza ngoba namele ngidlulisele into ephilayo kwabalandela emva kwami so bonke labo makoti abancane abalimele labakhwenyana abancane abasenzela yonke lemkhuba emabandleni akubona baqale lento abazalwana abadala badayise ngeqiniso buyelani bazalwana nikhuluma iqiniso buyelani nikhuza izinto musaniloniyeka izingane zona bese nilonithi ku right umfana nje isidididi nje onejazi ohlele ekhaya uthula uthini mawuyibona ingane yomzalwane ngoba ngabe iyakhuzwa kuyapendwa enkonzweni lento iphokethele ezandleni uklina indle enkonzo ayikwazi ukuklina lento uphuma inkonzo izingane ziyabaleka klina abantu abadala ekugcineni lizoba yini ivangeli so akukhuzwe kusemanje ukuze sisale nebandleli right uma senikhomba ningasekho sikhulume ngoNkulunkulu esimbone kubazali bethu sikhulume ngoNkulunkulu ezimangalise simbonile nathi abantu mabesibuka babone nasishiyele ivangeli ngoba manje ngafuni ukusishiyela into ephilayo so banikani thina abantwana bethu bazalwa nje bazalela kulento egulayo abayazi nabo ukuthi yini hayina uNkulunkulu and west baphumela umsebenzi wenkosi bebuthaka labantu babushabangu bathi babizwe uNkulunkulu xake kumphakathi ukuthi ezigebengu engake igcwele emphakathini ezande zigebengu zikukhuthuza abantu lezi zinto zithi bizwe uNkulunkulu zayifunda phi lento bese kulokuthiwa nje kusekhona obaba uNgidi kusekhona obaba uBhengu kusekhona obaba Madlala kusekhona mama abekho abakhonjwa manje ngala leyo nto ukuthi thina sikhonjwe ukuthi thina siyinzalo yalaba laba bayinzalo yalaba uyazi khona into engifisa uyishara nje egcineni ukuthi uNkulunkulu ekhona nabantwana bakaIsrayeli kukhona uIsrayeli owawungekho ngaleso sikhathi kukhona uIsrayeli owawukhona uthi thathana amatshe la olwandle isizwe nesizwe sithatha itshe lelitshe niyolibeka abantwana beni mabebuza ukuthi awani la matshe nithi sangena olwandle noNkulunkulu labantwana bambonanga lo nkulunkulu ewelisa abantu kodwa bazomchazelwa yini bambonekini lo nkulunkulu owelisa abantu elwandle abantwana bathi masebebuza ukuthi la manje siwabekele ekhaya wani kuthiwa sawakhipha olwandle ephakathi ayosebeni sake sanyathela komile sabuya nalamatshe labantwana bayayikholwa lento ngoba bayibona kubo ukuthi kunoNkulunkulu ophilayo wahamba nabazali bethu bayibambe so uNkulunkulu wenzela lokho nakithi lento ke ngifuna abazali bayishiye kithi kuze sinike izingane zethu uyabona lezi zinto uma ukhuluma ngevangeli abantwana bethu uvana beyisitha kuthiwa ngiyaliyeka lesonto ngiyokhonza lapha ngoba liyabheda leli ingane edidekile ukuthi ufuna ikhonzele ngempela azazi abantu abaseva befundisa ngamanzi angali ukuthi abefundisa abaphathwe kahle njengengceko baseva zingane uyibona ukuthi lengane igcwele ubufebe nje indlela ngisho egqoka ngayo phatha namabhayibheli engceko useva ingceko uyezothoba amqabilile lapha eofisini because iyomsejusa nje iyomsejusa mina ngazi ukuthi intombazane esindisiwe iwuqanduqandu uhlanya uhlanya ongazi ukuthi ungaliqala ngapi nje mawuthi uyalibamba ngoba iyahlanya nje lento ngathi amantombazane kunzima babushabangu uyocela umshado intombazane ubona ngathi uyile ungayili ukomwisa uyomcela nje umshado ubona ukuthi ngaze ngawake namhlanje ukuyotshela intombazane ukuthi ngiyayithanda
uma kondusa endlini ungazi ngizoqala ngamagama athini ufuna ukumtshela ukuthi ngiyamthanda sekuhlelekile ukuthi kunzima ukuthi lentombazane esinsi uma ingatshela abantu ukuthi umfundisi uthe uyangithanda udabe ngiyolumisa kanjani emhlabeni hayi ukuthi ngoba nginonkosikazi anginamuntu ongivimbile ukuthi ngamshada lo kodwa inzima nje ukuthi intombazane esinsi uzoyiqala ngokuthi indaba ukuthi uyamthanda ngoba uma isibiziwe yahlala la khuluma lento aduyisho kumfundisi ukuthi inzima kanjani ngoba usaba lento yokuthi usinisi naye usaba lento yokuthi usindisiwe lezi bhuqwa ema-ofisini so yikho ngifisa ukugcina njalo ukuthi la matshe lawa abawakhipha olwandle sifuna ukwabona thina lo nkulunkulu abahambe nayo singekho singakazalwa siyamfuna thina ukumbona mina-ke ngikusho ngegunya lokuthi njengomfundisi abamusishiyela uplastic wevangeli abasishiyela ivangeli bonke laba abaphethe ivangeli lomsangana ababuyele eceleni ngoba basiqhathela ney'ngane amen asiyabonga kakhulu umfundisi umfundisi uNtanda njalo ukhona ku YouTube une channel uma ngabe ukuthi yafuna nje ukuthi ukuphinde ubheke intshumayelo nokubona nokuyiposta ezinye ungaphinda uyibheke lapha yana uSiphiwe Ntanda kuphela sishintshile sengebandla yes i-Revival Gospel Center okay yes mongena nje uthi Revival Gospel Center i-channel yethu Revival Gospel Center isizathu ukuthi ingabisaba ngami ngoba manje baningi abantwana baNkulunkulu abashumayela sibanikeza ithuba manje mayizolo kuba yimi izoba ngathi yami so ivuleleke kubazane bonke it's a Revival Gospel Center yes ibandla futhi yebo ukuthi futhi uyatholakala na ku TikTok ngikhona sine inkonzo babe ngifisa ukusho ngo Friday sine inkonzo zabantu abasha ngo Sunday ekseni sine inkonzo zika Sunday School ngoba siyakhuluma nabantwana baka Sunday School ngolesini umama unenkonzo asuke eyithula naye beshintshana nabanye omama befundisa komama ngoba ngeke ngamtshela ukuthi la khona ehotela la ekhaya awuzange ehotela la awuyena umama umfundisi umntwana kaNkulunkulu uma ihlula lempilo ngeke kubafundisa omama iphilo uyifundisa yes so siyakhonza ngoba abantwana silinyalelwa abantwana kuyo lonke side ku Sunday School nje sidinga abantwana abafundi ingane zabazalwane zinezinto ezimpe ezenzayo babushabanga uzugcina ungafundi kolala kamzalwane ukhetha ukuthi hayi ngcono bangilalise ehotela ngoba uyazi kamzalwane uzizwa ikhuluma ekamereni ikhononde musukuthatha amashidi ami uyolalisa ngawo lo muntu lemqamele yami iqamba ingane ulethele imqamelo nje uzolala usulimele nje uthi hey hayi bazalwana ngusebenzisa umqamelo kanti uqamba mama usukhanda amasu nje udle ingane zingalimali zibanga imqamelo phambi kwakhe into ithina besiyazi ukuthi kuthathwa ingubo ihlubule kumuntu iyonikeza umntwana kaNkulunkulu ambathi thina sazi ukuthi kufika umntwana kaNkulunkulu ethunywe uNkulunkulu la exakekile engazi nokuthi uzophuma bhekephi ithe inkosi uyodla emsebenzini ithi angaphatha amabhantshi mayefika la uthi qala ama glass mama ngicela la ama glass awu6 lo muntu kaNkulunkulu akana ama glass endlini umbonile lapha la ehlala khona labembeke khona omunye athi qala u carpet ngiyawuthatha lo carpet awuye umntwana kaNkulunkulu omunye uzomama esebika ithi nguthathile baba u carpet ngihamse uNkulunkulu ithe inkosi angithathe wona lezi zinto izingane zethu azizazi ziyakwada makuthatha into zakubo impuphu nikhelela abantu nithatha inyama thina sinenyama nawe nikeza abantu badla abantu baNkulunkulu ngoba kwenze njani thina sibantu yini into abangayazi abangayifundiswa so siyafundisa ukuthi Sunday sikhuluma nabo Sunday School 7:30 nje siyaqala ngo7 8 ngolesihlanu ngo7 inkonzo abantu abasha uma bengangiboni ukhona umfundisi lapha nomncane ngo7 ntambama khona umfundisi omncane ohlala ePitori ekuthiwa uPrince ngenhlanhla ngesinye isifundiso sifana nabasifana nami mina engahlulwa isikole ufundile njengabo uxoxa nabo abantu abasha ukuthi impilo iphilwa kanjani ngoba lapha ebandleni ngingumtshela ukuthi faka izinto eziphilayo mayihlula buyele eceleni zokususa ngifaka omunye ngoba angifuni umuntu ozokhuluma into emhlulayo kubantu abasha ukuthi iyakuhlula lento kuyiphila esikoleni mina ngifuna umuntu aphile phakathi kwazi izintombi eziningi euniversity ayiphila faka izinto ekhona so sinalo lohlelo njalo ke okay ayigezwakala mfundisi for more info utholakala ku 076 yes 896 yebo 3615 amen kodwa abama abazalwane ngalento abalobenza yokuphithizelela indaba yomthandazo engenasidingo zikhona izinto engithandayo ukuthi bazilethe sibakhulekise iqiniso kodwa abamsukuzela nemthandazo ongayiboni ngeke nje sithandaza into ongayibona ngesithandazo uthi ingane yakho ibhema ama drugs cha lungisa izinto zakho ngendlela efanele ngeke sithandazela ukuthi emsebenzini uliswa abantu phila ivangeli baze balibona yes amen asabonga mfundisi sijwayele ukuthi njalo thina before siqale siyakhuleka yebo noma sesiqedile siyakhuleka lokho kuzoku encourage na kuwena ukuthi nawe nje uziphi ukuthi ukhuleke before umamele ngingasasho nje kule channel noma ngabe yipi inkonzo oyibukelayo
khuleka before uyimamele uzokwazi ukuholwa umoya kaNkuluNkulu ngoba lento yokumamela nanoma ngabe yini nayo futhi ihamba isilimaze kuthi noma usuqedile uthi mawusuphilile uphinde ubonge uNkuluNkulu uthi baba ngiyabonga nathi siyayisenza kanjalo uNkuluNkulu emuhlani busise nonke emakhaya siyabonga busise imindenini nakho konke asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo ngiyabonga nakuma channel members ngiyanibonga kakhulu ahlanganene kwivideo elandelayo amen.